Kejengilek kay jangko pa Italian final menit apedeng ke Atalanta bat ke Juventus. Ke Atalanta warla kalong ke klub ke ba final hako Europa League kala syarem no haka Juventus da sigol lanot min ke Juventus kala yara karsan sim yakane ke Coppa Italian. Pada kejengilek kay jangko La Liga ke Atletico Madrid kala remnya ke Getafe dalai gol lanot juru kejengilek kay jong ke English Premier League ke Brighton ke syarem ke Chelsea da Arlago not gol hakmat ke Chelsea. Keman United kayo mat ika 6 job menit kala remnya ke Newcastle dalai la Argol ke Newcastle. Aston Villa taruh kala yorung haka Champion League hadin sopo Arsenal mensua. Wadla Arsenal meldep kala yolek kaitang haka Europe Conference League rem ta kala yorung haka Champion dan mesau.